يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أظلنا أيها المسلمون شهر عظيم مبارك، هو شهر الله المحرم، أول شهور السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رواه البخاري. وفي يوم عاشوراء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. الحمد لله. أما على فكاتنك ولمن دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنوب عليه دافع بلا ممسدو تنكنا من الله تعالى كبنيا كان من كلنجيا كان. وحده أكلله لا شريك له فرنجات على له، له الملك مراياتي وله الحمد تنوب على دي وهو على كل شيء قدير. أم بشيريا كروكرويا وعلى كلماتيا كشيريا كروكرويا على كركتشيديا صلى الله عليه وسلم كشين ما تشامين على فأكوجي على كرنا سموكا أنا كصحابه فكتاسي القيامة سنة سلمة. Oko kanyon wele kana ala insranyama ani kambulu shi wati barka madoma ambe wati mina likulli maqamin maqal. In wati nuye kutuba korowde kanyon hakili ciki onge islamaya wati fsamanti kacha ambe boddola ambe dodola ama wuli kalo sabaka tunyona kuma amina yi hadisa la chomina an billa horma watu de kon ambe boddola ambe dodola nga ni ma chama kli bitalika adaka ni Dominicaine fɛnw ma caya min na o kuma dɔw la o bɛna mɔgɔw ɲinama
ete muharram kalo afana horoma kalo de ala bato kalo du ka do fara ala bato ka wati fana do de muharram kalo no ye jomne kalo kada ka horoma kalo saba min tukumbe nyona na kalo saba ni sa kalo to te kili ale bulula muharram kalo nan ba fa ma ko jomne kalo no ye anga farafin zan o kalo folo wal islam sa o de afot ko bayre nango farafin zan mati de donge ka ko shire ba o nga islam sa o ya furu bayli islam ya dumba bebe jati ni san jate mi yele o sa de yele mane fle no ye alkira ka hijra san yele mai na jate sigira singa umar ka khilafa kumala no bena ka tariku ni islam o ka tariku ta ala rabbi je jate ni kalumi no bo ka ba kolola atli folo ka ta sa atli won kono ndo wadi bisabama yu ka jate benoyi wa amina yi qur'ani ayala ala rabbi je de jate noyi imana sayela ma ko kuma fo je kono jate be min wani ga ala yoro ni bato be kenai o yeni de o he horoma kalu mana anga don ko o kalu de yengele fleni ni tarata temeni ni mafli jate la kadaka anga jabana kalu ko kuma farati kambo iba fo ni jogo ina ni mafli jate la tarata temeni o de kunya tile folo o kuma kabe tarata temeni islam sa yele mana o de kunya islam sa yele ma tile folo amuyato islam la alaikum ti damne jona bebi i folo ka ashura de kono o de alifana dumbay kalu indumba de yoy ashura fana duye min keregerembe a kalu folo yono bana o be dumbe ben fo kalu tli tanama no te kabe kalu tli folo sa islam sa yele bana onga modowla sa yele ma chaya an Allah dala o de ba nyina nin kunnunko kada ka an fe ni silfitini sira amma fa alaka san wara jira ana ni silba sira amma fa alaka san wara jira da o fa Allah ba an bita nyina sa yare kujero kasura kujero o muharram kalu inde ko ko silba kalu manassa muharram kalu de yesa kura damne alkira bole makka sallallahu alaihi wasallam kana madina na fa ma ko alkira ka hijra wasam bakili ani kemenani ni binani ni sabana de ni amfle o sankura de kononi o mana kalu folo min bala dilla horoma kaludu ni here kaludu nani kaluto tekili dumba do skandile ba kono kuma alaka dalla be fen skandi ni fem yaja wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara ala de be fenda ni fem yaja ka fendele una be fendo mola ni miyaja skandili ke jongulu o de ato ko te ke jon hakilla e bachama do bana kira dowla kadaka kwa bora fami fe ko majawdu do bana ko dowla kadaka kwa ke cuguma bewluma ko dun suwandili ko ba ala de bana ala e kalo do suwandi doka ko ma yadi ko yoro do suwandi doka ko ma e cide uni nabi mon to ma kulu suwandi matoka hali meleke uchele ala e meleke do fsa ya kateme doka bana ufsa manti yakonnana nin kalo yi atomombe kalo mun to mona ala fe ka bo san kalo tan fla kono ale bolula o de damne ne fle ni biye atlinani na dumba bebe ashura opma ambike ga nonde hakli jigi ko labbi ala kuma na kalo inga kada kai kalo nani min jati qur'ana kono kudu e horoma kalo ay kalo injati o fe ala ko إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله كو ألا يريورو جتي سان جتي كلو جتي سان كنو سان كلو قابل بكلو تنفلا كلو تنفلا ألا يريك سبنا الله تعالى كالتكلا قدامنا نكم أجمعين وترك يلما يلما مسرفه وكلا يوم خلق السماوات والأرض كبني جين درا كبي أنفع آدم من نيا
kabakolo ni dugukolo kabu dila kuma o sa ala be diɲɛ jate ni saa min ye n'a kalo bɛ bɔ kabakolo la ka sa o kalo 12 don ye kuranɛ nasu o kalo 12 in o minha arba'atun hurum ko naani b'a la olu ye hɔrɔma kalo kalo naani o bɛ 12 in na ala ye olu tɔmɔ olu kɛ hɔrɔma kalo naani damadɔ bɛ silamɛya la o naaniw ka bon dɛ hɔrɔma kalo naani o b'a la an ka silamɛya gafew kɔnɔ kitabu ba naani bɛ fɔ ka tugu ɲɔgɔn na a silamɛya kumaw ɲɛfɔtɔ la alimami ba naani bɛ ko fɔ bɛɛ ye naani kumabaw ye tiganiguru la kumaba tɛ ban bana ala ye nin kalo naani tɔmɔ ko a naani ka fisa ka tɛmɛ kalo tɔw kan hɔrɔma kalo hɔrɔma kɔrɔ ye hali ko dɔw sira dilen don u dagan bɛ koyi u sira din bɛ a silamɛya la nka u tɛ waleya nin hɔrɔma kalo in a gasi de bɛ sigi ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan k'a bonya ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o kɔrɔ tɛ ko ni hɔrɔma kalo tɛmɛna ko ala ko ta bɛ daga dɛ komi an bɛna s'a ma dɔnnibaw ka sago la inshallah nka faranga de b'ale hɔrɔmaya kan i y'a mɛn ko nin ye fɛn la hɔrɔmama ye kɔrɔ ye ko danfara b'a ni tɔw cɛ ani tɔw tɛ kelen hali n'o y'a sɔrɔ ala kuta tɛ daga waati si nka n'a ye yɔrɔ minnu waati minnu hɔrɔma tanga ani ka yɔrɔ minnu hɔrɔma tanga n'i y'a kɛ ye dɔ bɛ fara a kungo kan ani ala ko kalo naani b'a la olu ye hɔrɔma kalo ko nin kɛra kabini kabakolo ni dugukolo dilan don fala tazlimu fihinna anfusakum wa kana yɛrɛ tɔɲɔ o hɔrɔma kalo naani hɔrɔma kalo naani b'a la san kalo 12 minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim o de jate tilennen o de diinɛ ye ala yɛrɛ ka jate sigilen de don fala tazlimu fihinna anfusakum a kana yɛrɛ tɔɲɔ o kalo naani na dɔnniba caman y'o fɔ ibn abbas ka kuma dɔ nana ale ko fala tazlimu fihinna anfusakum ko kalo bɛɛ b'a la kɔrɔ ye 12 in bɛɛ ko a kana yɛrɛ tɔɲɔ a kɔnɔ ala ma don si daga adamaden ye k'i kan ka ala kota o don na ko nka a ye bolo fila fara naani de ta kan n'i ye aya kalan i hakili ka teli ka se naani de ma n'i ye aya in kalan dɔrɔn ala ko hɔrɔma kalo naani b'a la minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum a kana yɛrɛ tɔɲɔ o hɔrɔma kalo naani kɔnɔ ibn abbas ye nin kuma in fɔ ka fara a kan hali n'o y'a sɔrɔ dɔnniba caman ye dɔmiru segi ka taa hɔrɔma kalo naani de ma hɔrɔma kalo naani kana to i ka don ala gasi la o naani fana a naani farati ka bon ka da ka ala ye kalo ninnu bonya o de y'a to hali ibrahima nayani kɔ ka mɛn Quraishiw kalo hɔrɔma kalo bonya kun tor'u yɔrɔ ibrahima ka diinɛ tɔ minnu tor'u bolo n'a ladarama b'u bolo hali n'o y'a sɔrɔ u ka ala kelenbadiyɛ tiɲɛna hɔrɔma kalo tangani kun b'a la ko kabini jahiliya tile la hali maa n'a fa ba bɛ bɛn hɔrɔma kalo kɔnɔ a b'a to yen ko hɔrɔma kalo don k'a tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ o tuma na nin ye kuma in a daluta yɔrɔ fɔlɔ ye fana ala kira ka hadisa de sɔrɔla ka na o kuma sarihu an ye sa kalo naani ye kalo jumɛnw ye ala kira y'o ɲɛfɔ an ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kuranɛ ko ten dɔrɔn ko minha arba'atun hurum ada to ni k'i mago tɛ hadisa la i bɛ kunfɛ baara caman kɛ dɛ maa o maa ko ne mago tɛ ala kira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam i b'i kunfɛ diinɛ na asilamɛ tɛ se ka baara ni alakira kumakan dɛ maa tɛ kuranɛ aya faamu ni alakira kumakan dɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka da ka kuranɛ ko kalo ye 12 ye a ko 12 ko o 12 in na ko hɔrɔma kalo naani b'a la an nana alakira ka hadisa sɔrɔ sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Abi Abubakar ko tede ni mana sahaba wore ko Abi Bakrata oni Abubakar o tegele de da to non bi nyami umma kuma do o sahaba ke de ko kwaya maflaka bu alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira sigira kuma inga kuma qur'ana ya fo chugumina ko alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kaloe taniflay sa ko sa kalo tanflay o kalo tanflay ko minha arba'atun hurum kunnani horoma kalo nani bala wasan sa alakira de bini bulushi o nani ma ayi nyon so ka ba wa alakira ko sallallahu alaihi wasallam thalathatun mutawaliyat ko kalo sababala ulutumbe nyona Zulqa'da Zulhijja ana flemina no muharrami franjela kalo silibba kalo ani jombe o sababbe de horoma kalo ulu sabad dambe nyonga o rajaba de badama o rajab mudor ko du babu ya kusibe dogo ko yudu to daka wallahu ta'ala a'lam rajaba amba fomma ko rajaba ko obadamala alladhi bayna jumada wa sha'ban alibilla sirlabani sungolu mangono ni yonji machama miso mini sungolu suruyani ni rajaba de awa rajaba sirada na kalu jeti ka jeti amana sirlababa wala jumada la sirlaba wa sha'ban alibu fulani yonji kalu mu fulani yonji kalu mini temenana ibise sungolu mangono mo de rajabai alifane horoma kalu alakira surala ka fasali anyeni joinata hadisa kitabu la kenama kono no ye Bukhari wi okay Bukhari de ni mafle awa o kofe ango dombe kaloina kalore ye horoma kaloy nga domba ali fanana minga bodon chamay na alakira samandiya do fala adamana kerengerema wali ayub samandiya do jira ala adamana kerengerema ni ke wali do hadisa uchamana adoyni ibn Abbas de lakali wa alakira rabbina keddin radiyallahu anhuma oko qali ma alakira sallallahu alayhi wasallam kwa bidon shi kerengere ka shun ado bunyani kama illa hadha al-yawm funindoin ma famude ko ma ra'aytu amma fo kwa makeda akwale de mayi e kuma do le bituwa din sosolu ya hadisa kono do ko madelika kire kan e bisinga famu kwa madeliko kede wala tema wareka kuma wareka tema wareka kuma na mino fombe nyongo erefle madeliki faye ka kodo kenga tirke ba don ka bokew atirke ayo la shin chama ga emia de madelika ayo la fiyo fara ko ke ko monde ala ka do ke ko juwi okay adaka yaro ansikile bisinga ko jugu de miro la sisa wala ko ke ko monde mo fawla ala ka do ke ko juwi o mana ko ale de mayi ko ala kire do kerengere akum ni tara kira ka wodo hasili bundala do ka madelika yi do ko ka madelika yi ko yabla infla bebe obe sanga mo ka yilu tugoyama ani mo jera je tugomina ba do ba da majika kudo ye do to yi nyena ma betalai hal ni tema bay basuri ka kudo be do bo kalama do ta kalama na mi ma mi ye o ba foko o make o mana ako ne ma alkira ye sallallahu alaihi wasallam fay don fuyi kerengere kafsaya amma ko ma don shunde kira ka nafila shukunga cha ni riwayen wannan nan ci goyina ta ko illa hada al-yawm kufuna kiranin duyi walma la'alla samandiya kerengere len wara psika ye ibn Abbas ka kuma insharufula ayro wallahu ta'ala a'lam gay kon ngana singa fodora kuma man de nashwa kuma mala impesa batile ibn Abbas ni kuma infoni mfochko inata ko fonni ndoi noye ashura doi wa hadha ash-shahr anini kaloi akambe sungoluma ko kuma sungolo ko fi alakira sallallahu alaihi wasallam akumi domin kerengere ka shu
afsa mandia kama ka saya dundoka we ashura dushuni we ni kalo intle tanadi hakila juma wara basura tamina insha Allah jate min bambulu abukum ashura kan labbe ala misamaula bana ko in kalo intle tana ashura rede koray ko tana kalo intle tana don ba do ko la ko todi do ko nyete ko kalo intle kono tona do kuma be de nya foti ndama de kuma balulinte don bo yoro bana kalo in atli tana o de a do la korotali o de a to no de sera dron iba me fa be fe ko san ele masira kasoro kabe kalo intle folo san ele bana na ashura de adumbay alkira ba akirengere kashu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisa warannana ibn abbas kelenye kullakani radiyallahu anhuma ako hadisina قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري وعلى صلى الله عليه وسلم ما من أننا مدينة ابن عباس تبكي كان يفنى لك وعلى كرا نني مدينة صلى الله عليه وسلم أبولي مكة كان مدينة كانوا كرا يرك أبولي مكة كان مدينة ويعدم دروسوي ولله الحمد سردن بعد بكي سلسلة تاكا كبكالو دمنا كيكا شارو كالا ركرا بورا مكة تكون كان مدينة أحداث من تمنا وخن ويرا دم واجني لكما أمبكي لكما بكرو بدو دفو من نوارا كسنا كتوا واجبا ركوا على صلى الله عليه وسلم أنني مدينة أنكما يفهم نقولشي مدينة أكجت بورا فهم نقول دكرني ويا يهودي يوم عاشوراء سيرا وبعد دو بنيا kado mahutu bunya riwaya do nana kukumba ado do pari ado kumi asillama do bulu kukumba ado ere dike kumi sili ko kirami ala kira kuma ko ni ejmai sallallahu alaihi wasallam ko hada yawm salih ko ni dunmai ko ni dune do mi ala e bani israila kaw kishi ka bo ko jugo fir'auna bulu alay kabako bamin ket bu kulo ko kana kabako nyonga do no e ka baji ce fara flay qur'ana de a masala fo so ko fo itala ka baji ce fara flay ayi haklim minewo ami haklim minewo akoni ngera de qur'ana de Allah kali musa nana se badala aya marumbe ala fe kwana ka mo ka bono e bani israila kawi unana se badala alay musa ya maru akawa asura ka mo kon zeru dabela sa ko Musa ko Firauna da kan mu Qur'ana ka ba inna la mudrakun Musa ko bana ka ba Qur'ana Firauna du nikela bulu mi mum bombe ka Musa nobo Musa na ka mo tika joka akumbe landu bulu akumbe jugotu bulu akumbe jamatu bulu Musa ko kella inna ma'i rabbi sayahdin هنا الإيمان واليقين والتوكل سمع على الحقيقة إبودية نبي مونغا تصرف له ما من أنه فهمه سرنا وقال موسى وقرآن كبار موسى كو كلا شكون فهمه دعانيال على ده يا أمر يارا أنا ما دي بكوفا مشكومين وني على تتكلي أوكي يارا كافون ما بولباتو ما مامينا keba ko o bla sraka sra mi mita kunje jidala sra ntita yorojan na sra mi ne dono so nya bita bla jida de la jimmi atike chugo tabulu fele fo tabulu atike minanda bulu musa de ya marulati tani sra mi atara sra mi ve o dana be jida de ba baji bele sra baji be ba afrauna dunaka mo ba ko o kele bulu buke gaji
ay Musa ka mo manu ko fle ko Musa ko ku kerana ka bane a faranga buli ma bi ke badaka Musa yu jabini jumai ko kella ako abada e machi kabu ko inna ma rabbi akika don ni mabe yon fe sayahdin ale de ko ngan na yan fe abina nganda o kerami ga ala ya boru ka bere cinjika ay bere cinjika jide farala fly qur'ana de ke ka boru bo ko jide sugoro la nyonga ba fa ko kudu ka sraba jala bla jicha banjela bani srala kaw betemela Musa na kam ma betemela Firawna na kam ma befana ala talaku labla ala labla yusoro bejigina o dige kono e ala e ji fara nyonga dalay ko de kera ka be Ashura yahudiyo de mangina o doko ko Musa ye doyin shun yahudiyo de ga barobo ala kire sallallahu alaihi wasallam kuma mena ya yi bido imbuya ko ne donyu mai de ko ne donyu mai min gara la sura la ko ko an ngakira no Musa ye ani bani sala ka wan ru alai akishi ne ndo indela o mana ko kira mige ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fa ana ahaqqu bi Musa minkum inda kurnyai aka surunga kono ferebe ko nede ni Musa ka kan katima auka ada ka auta no febliu anana chimina de nede nambe no chitoy akunga ngatu nede no ma de koroyo kira de ko yahudi o ma ko nede ni Musa ka kan katima auka ko kira ni ala kira re duin shu sallallahu alaihi wasallam katlaka ka sahaba ya marku ka shu riwaya do were nana fu Ashura shu re kin kulu ka gele lamaya damnena yani sungalo ka farda ko fu mo ko ngeme ka fle farda ko kuma mina sungalo fardara kuma in bakruba de fota tay riwaya la ni tare ba tafsilu surai ko sungalo fardara mige ko ara kiran na fo mo sallallahu alaihi wasallam ko aywa Ashura na kadimi ka shu na mani ka to don ba yo hadisa fana be farada ngo nana sharu dum fola karo kan siga pan don ba nunga sharu kuna koy nulu te ala rewo de fo ko lu de kay ni don baw wa amunu biya bi ama ate lu nunga doni mat nywana tiga fauna de anday woni mi dro alle jegete jimina o kabale mbay tori ambo de la de am don baw ko kuma de lakari de bono wote ko jegete jimina o kabale mbay tori okay amen nunde talakari data fodo ko don baw ko ta woni nelo kuma la bushi ere dumini tafo am siga malikin nuni shafi'i ni ahmadu tabla chudi kamina ayra tatabi wali kamina don ba do tatabi e de kala na nulu kai riwaya tude e buluka kuma semene unde ka ko lakali e joni ko ay doctorat tasla baya sharia bunda dola ko ay pan alman maliki ka kitabu bekuna ay pan shafi'i tabekuna amma ko shi ahmadu tafoila amma ko shi abu hanifa tafoila bukhari tata kono muslim tata kono ibo la chodi wa yu jigika otiyo etay mbor lu tadela doni munumbe singa biya be de bora nunga donna bana don bo nana o kuma u fana laje an ba fo ka shuni kanunedu am tila ka fo ko ala kira ko nayi ja shunami ko fa ayo kede ka fardali ngoshi ka bo mo hakilla wala sa mo ka don kwa do shuni te wajibi ble ani sungolo tekili kwa ye o fo de kama kunga o mafo wala sa ka samandia a shuni kafsa ko giya ka boy kwa mafo kama hakilima bi desa ka nuva mutoti okmana kwara kira shun sallallahu alaihi wasallam ayi mo ya maru ukashu Ashura ko kelata wani ne be anga dine gafe salin kono Ashura ko kunga ni sawon sa nasira na biyon akili jigala an ban jija ka shun ka ina ala fara ka shuni no yama na ya no yama ka mine nga kosaina kuma warau be Ashura ko kunga ndi doa detaila ngani yo me roko ti kunga kuma ide o ti ku be wa hakilla mo be wa da makuma
min ba ashura ko la wayni ni alakira yere fela ya ala sallallahu alaihi wasallam dinai atta yoro ya alakira ko sallallahu alaihi wasallam afara ko ba walide no fe abalalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira fewre mana tenyenye ko chugo allaje kire ko info chugodi ayre ko inge chugodi ala ma be shun fana ngalo ndige ko dakira la bu munye shunde ko no en ga ma jama ko masira ka fanfe ko wara do fo o mana ko o ko de kera o ko kera ka be ashura ma ko mo be ni so ja ni o ko yi ne ta fa kan dado detayula e ka soro te ni so ja ko yi ni fujunu ko do dun islamati fujunu do ta ko ke don kura kura ya tay koy o ma delika shidon islamaya law o te ide jamais islamaya te ko musiba yi soro do la o do se o se ibi ka suka sijira e fe mi yere fora ka bi musiba ke kuma ki ka jenai ka ala tanu aka ka ala barkada aka ka sabali aka o e ka ba don voloy الصبر عند الصدمة الأولى ويكب مصيبة كميرلا إكسيرلا فنا كرا عدم ديا لافوني عدم ديا يره هنا ناتين بيبلا نجيبوني مغرقو كمفوم نتان كيما دو على غشلا على تي نوم نولا أنا نافرقو كما كوني كوجو بامون كرا سلامela ni slama yo donta e ko ni soja duna yambulo bli pana o te fenshi doni islamela no ta'ala kira sallallahu alaihi wasallam afatura domina abangina o dongele indela ne biday aflala ye menda mana ngan jantu o yoro nyuna ni be kuma ki hakiliski kuma fe ahdathu chama de fo ko min kira ka be ashura ma beni kayita do ngam ke ga min jira o yala ala batu yida le kele shuni donatala de tangwara kiref samandiya min fala sallallahu alaihi wasallam akwale ba jigiya sandeme ne yako jurumu ya sandeme ne kwale ba jigiya ashura kile shuni ko ya o jurumu ya fala nunundum amma ngatlonge ko la amma nga siga na do hadisa wala ambe de skibe ka alaka hine kono note anga wati mainde wati gota wati bulude o ba jurumu ya fala nunu amma ncesiri olude fe amma ncija olude la jango munu nana anga dina kitabu sahalun kono ikomi bukhari ikomi muslimu o gafe barkama munu kuma munu nana wudu kono baraf samantu la anga cesiru kelifi mana ashura kuma wale ketami no e wale shironi ala ni besi beka kono ni oye nde akoda na sababu mina oflani أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يهودي وين فعل كده صلى الله عليه وسلم بخاري نراني رواية مسلمي فرنغادو كاكا وكودي كوموسا يا شو شكرا لله بركة دكما عليه مسلم يفرق Bukhari ota Bukhari ka riwaya ka Muslim yo faraka ko Musa ya shun barkat da kama alai bana yitu ba ala barka da ni ala batu ya lai hera ku baki kana hera ku bani ala kutai da in shakartum la azidannakum na alai hera ku do cin kai maskinin mi akbeni batoi batu de ala barka dai ima an islamaya dumba be abebe kumbeni batudi yi do islamaya la ko sili dondo ko domba do ba sura ba kumbeni batudo de kunje yoro wal ma batudo de ba do ere kono wal batudo de
ba keneka wa islam ya kala dai okman ni hera ko i soro ni ko ba soro akbe ni batoyi ka ala barkada wallahi hera ko ba do bi chwa da madeka e ka singati da mado shu ya to don ba ko de kafsa ka te me dafale rakaku ka fode ni ala ni ngene kuma na mi soro ka ninge ko abida gade o tawde dafale wallahi ni ne ko ngani muso furu ko nyana bora na ala sona ma le tanduru ba shungot ko o to tayo o eta ekita ke dron eta nyana bole shinaka konyo temene ka wati ke shinaki ke shunkati wallahi ala ni muso ko min nyana bone fungat le damado shunka ala barkata nema fongo hadisa ko ko ni muso furu ki kat le damado shunde anga kuma uje fonyoyi ne de ko misali ala e hera ko do keri e ala barkada na batuli foi tobo e o kada ala e jona de barkada de be jonchi ko ala ka hera ko were de ni garabala ka garando hera ko sela ka garando ala ka nema na kana buli wa garande barkada nema ko manana ka joloko ka sila kana tabli ko barkada de ajoloko Qur'an na sude fo de la in shakartum la azidannakum na ben barkada mbi do de faraka foki bwana ya rabbi alaka njidi alaka fara barkada lauka waye muslim tay al imam ahmad nananai aka mustadla oko ufanaye faranga do kaka ko nuhu ka kunu ko fana de belena judi kulu kelefe qur'ana yo kunu belango kuma min fo ala kele ka dukolo ko kama bedaji ubani nuhu ka kuma ma sange me konondo ani sambiduru weli da kofe ko o halaki min nana dukolo ko kana maula ni ala kunu ke ka musa na no fe mokish atoy nuhu na no fe mokish kulu fana ka kishili kunje dode kunu bita bele do mina ka faye jigiya ko de fana kira ka be ashura do oni kuma kulu mawi o ma sega minda kiba fo kutubala ni google kono dumba o sega imaguto ala ni oluyi ngadoro chama bi ibo manga wajulula ba me wajuli kelawla ni ngera ashura do ni ngera awa mbe kuma min no be sega lakale jamana oyedi wadi mami do refo na dalufu alhamdulillah ni ngera ka ben ma o te ko bay na ma bama oyi e ko na kila kwa benama ya shibini ko na ma bama Allah ta'ala a'lam o kuma na sankura ya alaka ke amma here alaka ke anga jidi sai alaka ke anga korota sai alaka ke anga yirwa sai sandamene ya jurumu ko mun yanzura ko na alako ya fa ai sankura ina alaka duani ajurumu koche alaka duana balaw koche alaka duana mashigo koche alaka jamana ire kishiga jamana lafiya alaka boda kambe anga jamana benin jugu sagoye mina ya rabbi alaka ambo alaka sawu mon wuli kajo samiye ya alaka ja sanji sohere ma alaka di ama alaka ndu magiye toro ko fon bana ya rabbi sangurai alaka ke sawu toro fon na rusura alaka be alaka sainja katime sangoroka alaka ja katime sangoroka alaka boda kan alaka ndu magiye اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يا رب